Mr. Timothy Nyongweso, you have testified that you abari kuteekateekwa kuba bayejumbire omu mushango ogu barimu Martha Nkwanzi hamwe na Patricia Kakwanzi boona abaishiki b'omugyenzi kandi aba bakateebwaho orubanja orw'okugira ngu bakaita obujulizi obu polisi yabaire neeza kukozesa okukwata ogwo weena owayejumbire omu kwita ishebo. Abandi abari aha mushango nigwo gumwe harimu George Amanyire wabaire ori omukozi omukeegi otiireho na Charles Otayi ori omushaho kandi owabaire naakurra omu kicweka nikyo kimwe. Omujulizi wabaza kurebekaho omu maisho g'omuramuzi Isaac Muwata yari Peter Ogwang kandi ogu the OC station ahabwa bugororobi. Henry was a peaceful man. He was kind. Ogu yayemeza Patricia Kakwanzi orumuhara w'omugyenzi ngu bwanyuma y'okufa kwishe akagezaho kumugurira ngu abuzabuze okufa kwishe arikugira ngu agwire omu rubutandu. Mugyenzi Henry Katanga akafa omu kwezi kwa 11 ebiro 2 eby'omwaka ogw'2023 arikwitwa omukazi we okurigirira aha rubaju oruhababi. Ogwang yashoborera ngu bwanyuma ya Patricia kumugambira ebi akamushoborera yabaire taine muringo gwona ogu yakubaire nabaasa kushwekyereramu okufa kwishe atyo nikwo kumugambira ogu yaza kutwarayo abasirikare be aha mwanya okumanya ebirikukira aha nshonga egi. Ogwang yayogira yashoborera ngu akanamanya Patricia Katanga ahabw'okuba kayosire namureeba nakuratira emishango ya kampuni y'ebyokwerinda ya Security Plus ari Bugorobi Police Station. Ogwang yayongera yashoborera ngu izooba ry'ebiro 2 eby'okwezi kwa 11 omwaka ogw'2023 shaha 3 z'akasheshe akatunga esimu okurwa wa Dr. Charles Otayi eri kumugambira ko hariho omuntu wabaire yaruga kweyita omukyanga ekyambuya ari kukozesa embundu. I saw a stock of the body, lay down on a new mattress. Covered with a bed sheet. Ogwang yashoborera ngu bwanyuma y'okutunga amakuru aga akahika aha mwanya yashanga kukumirwe Samuel Musede ori omupoliisi na bwanyuma amaisho ge gahikira aha mubiri gw'omugyenzi Henry Katanga gwabaire guteirwe aha mufarati musya ashwekirwe n'amashuka oteireho n'okugira ngu pisto eya black eikeeri aha rubaju rw'omubiri gwe. Ogu yashoborera ngu enju yoona eikeeri eshagama. Bwanyuma y'okumubuuza kyashangwa ngu ebigambo ebimwe byashoborera omu kooteri izooba tarabitaire mu statement ye yakozire ebiro 6 eby'okwezi kwa 11 omwaka nigwo gumwe. Orubaju orukukorereza bakyababirwa rwebembirwe Elson Karhanga, Mark Dusman Kabega, Bruce Musinguzi, John Jet Tumwebaze hamwe na Peter Kabati rwashaba kooti okutwara statement ya OC nk'ekizibiti abo kugira ngu ebigambo bye byaba bitarukukwatana na statement eyabandize kukora omu kubanza. Ondiijo waheereza obujulizi ni Timothy Nyangwesho orumutabani wa Munyanya Katanga kandi ogu yashoborera ngu aha izooba ndyo rumwe akagezaho kuteera esimu ya Katanga omugyenzi atari kugikwata arikushoborera ngu izooba eryo akareiro wanyina muri Bugorobi kuzahikira eshaaha 1 z'akasheshe yarugayo na bwanyuma shaaha 2 z'akasheshe ez'izooba niryo rumwe nyina Naomi Nyangwesho yamuteerera esimu arikumugira ngu ateerere Katanga omugyenzi konka esimu ye eketakorabamu. Nyangwesho yayongera yashoborera bwanyuma y'okuteera esimu y'omugyenzi emirundi mingi etarikurabamu akateerera Martha orumuhara omugyenzi shaaha 3:10 ez'izooba niryo rumwe na bwanyuma Martha kuyakwatira esimu yamugira ngu isha byami amuteerereho bwanyuma. Ogu nagira ngu na bwanyuma akateerera nyina okumugambira amakuru agiyabaire atungire
Wesley nyina niko kamutema ari kumugira ngu Henry akayafire. Na bwanyuma urubajo ruhababi urwebembirwe Assistant DPP Samali Wakoli hamwe na Chief State Attorney Jonathan Muwaganya hamwe na Anna Tsiza basaba umuramuzi okubahamu akahumuro bakareta abandi bajurizi icyo muramuzi yikereza bandi baroya babebembirwe wabiri y'umuhwezi wa Attorney General Mwesigwa Rukutana Edgar Ayebazibwe hamwe na Brian Rubehayo nabo baba bariho barukuratira umushangogo uyireho mukomugenzi muri Katanga abandi bantu abari mu mushangogo bahuzana baragaheru bwanyuma yo kutunga bail umushangogo rwijagara ko mukoti 2012 ebyo kwezoku aizuba y'urwa katano. Timothy, according to your cousin Martha, she never spoke to you at all on that day. Is she correct? Bakuraga gasha kwa Judith Kukunda bwa Sky TV Agenshonga muri